Pa reći ću vam da je po najnovijem indeksu terorizma, konkretno Srbija, se nalazi na 129. mestu od 135 država po verovatnoći da će se u Srbiji izvršiti teroristički napad. Dakle, praktično 0% je verovatnoće da će se izvršiti teroristički napad. S jedne strane zbog toga što sam upravo rekao kako se ponašamo prema delu stanovništva koji bi moglo da podlegne da izvrši terorističke napade na našoj teritoriji. S druge strane, prema izuzetno jednoj odgovornoj državnoj politici prema migrantima. Jer migranti su ti koji su sa sobom doneli terorističke pretnje širom Evrope. Mi se prema njima ponašamo od svih država, od Afganistana, Sirije do Berlina, tim putem koji oni dođu najodgovornije i najhumanije. Svako je zbrinut, pružena je svakom zdravstvena nega, pravna pomoć koja god im je bila potrebna im je pružena. Apsolutno su oni prezadovoljni s tretmanom koji imaju u Srbiji u odnosu recimo na Hrvatsku, koja ih u toku noći vraća nazad na teritoriju Srbije ili Bosne i Hercegovine, koja pušta vojne pse na njih, koji ih tuče pendrecima sa strujom, ili recimo Mađarske koja je podigla zid i koji im preti smrću ukoliko preskoče taj zid. I upravo takvim odgovornim ponašanjem mi smo sprečili da se neko od tih terorista osjeti uvređenim, povređenim, pa da se jednog dana vrati u Srbiju da izvrši teroristički napad. Znači, Srbija može da bude bezbedna kada je terorizam u pitanju? Apsolutno, što se tiče terorističkih napada, Srbija je apsolutno bezbedna. A šta je sa zemljama u regionu i uopšte na Balkanu? Pa najvećoj opasnosti su Kosovo i Metohija, odnosno srpski deo Kosova i Metohije, tamo gde žive naši građani na severu, ali i enklave, zato što na Kosovu i Metohiji, pod onim delom kojim upravlja Priština, tu također ne postoji proces deradikalizacije. Čak imamo primjer da je jedan od najpoznatijih terorista za koga je dokazano čime se bavi u Siriji i Iraku, nakon što je odležao neku simboličnu kaznu u Prištini, mislim oko godinu i po dana zatvora, oni su recimo njemu dali posao naoružanog pripadnika obezbeđenja u jednoj bolnici. Iako je taj čovjek po izlasku iz zatvora rekao da želi da njegov sin postane bombaš samoubica i da on duboko veruje u sveti rat džihad i da će se hrišćani biti proterani iz Evrope. A trenutno od nekih 479 ljudi za koje se zna imenom i prezimenom da su otišli sa Kosova i Metohije na ratište u Siriji i Iraku, za 173 se ništa ne zna. Nisu ni ubijeni, niti su se vratili na Kosovo i Metohiju. I upravo ti ljudi za koje se ne zna gde su, za njih se pretpostavlja da su sa nekim falsifikovanim dokumentima se domogli Evrope. Upravo oni predstavljaju najveću bezbednosnu pretnju za Kosovo i Metohiju, ali i za celu Evropu.